Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngelaut ngan urang ngegol dua samlajo puncak utama yang kepangkai bagi getanyo udep lam dan roma usenya urang ngelaut ngan urang ngegol dua samlajo puncak utama yang kepangkai bagi getanyo udep lam dan roma usenya gak kenorakan sapula pade garis saudara kula juragan pemetua baga-baga uroka jura gak kenorakan kapua pade puo besare wali saudara puola juragan petua baga-baga uroka jura Ibum bambung di masujengki ale dinari lusok madona jana gehaya kuing behayon jengki di etan lusok madona iti bum bambum bum bum tajak topade Geing mahaya kucak sabe bum 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 tajak topade Geing mahaya kucak sabe bambung iti bum bambung ye masujengki ale dinari lusong madona dara gehaya geing gehayon jengki di etan lusong madona
kasepot karo engkot jenara engkot jenara tare pukat rekam lon lambulin kasepot karo engkot jenara tare pukat rekam lon lambulin kasepot karo engkot jenara tare pukat rekam lon lambulin kasepot karo engkot jenara katakan lon lambulin kasepot karo engkot jenara tare pukat rekam lon lambulin kasepot karo engkot jenara hare pukat rekam lon lambulin kasepot karo engkot jenara tare pukat rekam lon lambulin kasepot karo engkot jenara tare pukat rekam lon lambulin kasepot karo engkot jenara tare pukat rekam lon lambulin kasepot karo engkot jenara tare pukat rekam lon lambulin kasepot karo engkot jenara tare pukat rekam lon lambulin kasepot karo engkot jenara tare pukat rekam lon lambulin kasepot karo engkot jenara tare pukat rekam lon lambulin kasepot karo engkot jenara tare pukat rekam lon lambulin kasepot karo engkot jenara tare pukat rekam lon lambulin kasepot karo engkot jenara tare pukat rekam lon lambulin kasepot karo engkot jenara wabarakatuh. Terima kasih kepada Sanggar Seni MTSN 7 Aceh Besar. Kita berikan tepuk tangan kepada Sanggar Seni MTSN 7 Aceh Besar. Acara selanjutnya tari kreasi yang ditampilkan oleh Sanggar Seni MTSN 7 Aceh Besar. Kepada para penari kami persilakan.
menyaksikan kesyahwilan. Bagai tersentuh rasa percaya, jika terdengar
kasih kepada sang Terima kasih kepada Sanggar Seni MTSN 7 Aceh Besar. Kita berikan tepuk tangan kepada Sanggar Seni MTSN 7 Aceh Besar. Acara selanjutnya, penampilan Liki Aceh yang ditampilkan oleh grup Liki. Kepada grup IK kami persilahkan. Berani, boleh berani. Tolong nak angkat situ aja nak, angkat situ aja nak. Yang kena kepala bu. Pemana Bang Maulid Nabi
dua tahun baca doa, Maulid Nabi guyur semarak, berkat dua tahun baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara tak bersalung Nabi tersunat jaroda umat dan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara tak bersalung Nabi tersunat jaroda umat dan mulia. Dalam Islam cinta menantang guyulah sambung saudara. Dalam Islam cinta menantang guyulah sambung saudara. Kunjung mengunjung Nabi Yuda, menyambut tulah putus saudara. Kunjung mengunjung Nabi Yuda, menyambut tulah putus saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan memberi salam Nabi tersunat jarodamu mata dan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan memberi salam Nabi tersunat jarodamu mata. Oh nama ada khabar doa baca doa. Oh nama khabar doa baca moyangnya ada baca doa. Oh nama ada wallahu alam jika helatkan zikir kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara tak memberi salam Nabi tersunat jarodamu akan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara tak memberi salam Nabi tersunat jarodamu akan mulia. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullah lana wa lakum min dzambina wa min dzambikum.
ذنبنا مولانا ومن ذنبها نستغفر الله يا الله لنا ولها من ذنبنا مولانا ومن ذنبها نستغفر الله لنا ولها من ذنبنا ومن ذنبها نستغفر الله لنا ولها من ذنبنا ومن ذنبها نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم نستغفر الله يا الله لنا وله من ذنبنا مولانا ومن ذنبه نستغفر الله يا الله لنا وله من ذنبنا مولانا ومن ذنبه نستغفر الله لنا وله من ذنبنا ومن ذنبه نستغفر الله لنا وله من ذنبنا ومن ذنبه نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم نستغفر الله يا الله لنا وله من ذنبنا ولنا ومن ذنبه نستغفر الله يا الله لنا وله من ذنبنا ولنا ومن ذنبه نستغفر الله لنا وله من ذنبنا ومن ذنبه نستغفر الله لنا وله من ذنبنا ومن ذنبه نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم نستغفر الله لنا ولكم من ذنبنا ومن ذنبكم اللهم صل على سيدنا محمد به الله اللهم صل على سيدنا محمد به الله يا حصل لنا يا حصل لنا يا حصل لنا كل المنى يا حصل لنا يا حصل لنا يا حصل لنا كل المنى الله اللهم صل على سيدنا محمد به الله اللهم صل على سيدنا محمد به الله يا حصل لنا يا حصل لنا يا حصل لنا كل المنى يا حصل لنا يا حصل لنا يا حصل لنا كل المنى الله واجعل اللهم من أوليائك الفائزين الله واجعل اللهم من أوليائك
يحصل لنا يحصل لنا يحصل لنا كل المنى يحصل لنا يحصل لنا يحصل لنا كل المنى الله واجعلنا اللهم من أوليائك الفائزين الله واجعلنا اللهم من أوليائك الفائزين الله الله ومن شهدائك الكاملين الله ومن شهدائك الكاملين الله اللهم صل على سيدنا محمد الله اللهم صل على سيدنا محمد الله يحصل المنى يحصل لنا يحصل لنا يحصل لنا كل المنى الله واجعلنا اللهم من أوليائك الفائزين الله واجعل اللهم من أوليائك الفائزين الله الله ومن علمائك العاملين الله ومن علمائك العاملين الله اللهم صل على سيدنا محمد الله اللهم صل على سيدنا محمد الله يحصل لنا يحصل لنا يحصل لنا كل المنى يحصل لنا يحصل لنا يحصل لنا كل المنى lam yawadani maqatu'ah mutlaqan abadan wa man yasha'a lam fi mada zamani lam yaqtani maqatu'ah mutlaqan
amalan tak percaya. وقلبه لم ينم والعين قد ناست ولا يرى ظله بشمس ضوء وقلبه لم ينم والعين قد ناست ولا يرى ظله بشمس ضوء hati Nabi kantong tungut yang nadu berdua madam Mubarakatan dalam umrah hirna lala takala rupa hati Nabi kantong tungut yang nadu berdua mata. Mubarakatan dalam umrah hirna lala takala rupa fahu qala alata aman idza jalasu inda wiladati sif yadati muntatani fahu qala alata aman idza jalasu inda wiladati sif yadati muntatani wa tanudu laqad banyak bahudi maulana wilada dan berikan kaluhatan masanya tenudu yang kawalu banyak bahudi maulana lidoi wilada dan berikan kaluhatan masanya Madina khasa isuka Takun amina Bisharrina riwasur raqiwa min mihani khasa isuka Takun amina Bisharrina riwasur Raqiwa min mihani yang ditanya sifat Nabi wajib itu mudah sayang hafal yang ditanya tutung garam Tuhan pelarang yang ditanya Sifat Nabi wajib itu mudah sayang hafal yang ditanya tutung garam Tuhan pelarang yang paling maka kota Hamdalakan abada Wa mata sa'atas Tapi